Park pacova umjesto uvoda. Mi ljudi se volimo često porediti sa pacovima i životinjama i iz eksperimenata nad njima izvlačiti znanje, ali nerijetko i moral. U slučaju znanstvenosti, pogotovo medicine, to nije pretjerano upitno jer se po mnogo čemu čovjek ne razlikuje od pacova ili drugih životinja na kojima se vrše eksperimenti. Tragom te niti, jedna od čovjekovih vječitih potraga je kako izliječiti sve bolesti, te kako omogućiti što većem broju ljudi da žive živote bez zdravstvenih poteškoća. Ono što smo u skorije vrijeme izgleda zaboravili je da relacija čovjek kao biće i smetnja ili bol kao fizička manifestacija bolesti nisu nužno jedini faktori ujednačeni zvanoj bolestan čovjek. Mnogi su diskursi o tome kako je zapadna medicina potpuno izostavila brojne faktore kada pristupa procesu izlječenja bolesnog čovjeka, između ostalog na duhovni aspekt čovjekovog bivstva. Sve zbog neisprekidane proizvodnje i konstantnog prisustva radne snage na radnom mjestu, a sve u svrhu održavanja neodrživog kapitalističkog poretka na zapadu, kao i novo definisanog socijalističkog imperativa da je bilo kakav rad stvorio čovjeka, medicina i medicinsko osoblje danas nema adekvatno vrijeme, a možda ni znanje, da čovjeku pristupi i pomogne u slučaju bolesti ili razboljenja. U ambicioznoj nadi da je čovjekovo tijelo kadar prelomiti ogromne pritiske, oporaviti se i jurišati do zadnjeg iskapaja snage, uvezani državni sistem zapadnih zemalja, kojih je zdravstvo krucijalan dio, izrabljava svoje stanovništvo i nemilosrdno ga šalje na front u radne akcije, ne bi li nabujali pretislonac moderne civilizacije izdurao još koje stoljeće prije što implodira i pobije sve živo na planeti. Da trenutni poredak čovjeka sagleda kao biće, sa potrebom za smisao i potrebom da kreira nove vrijednosti, te da mu pruži potrebno vrijeme i njegu kako bi se nakon bolesti oporavio, a nakon krize izgradio, ono bi žrtvovalo samoubilački tempo svoje kapitalističke mašine. Umjesto toga, današnji doktor sa prezirom dočekuje pacijente, znajući da mu državni lešinari vršljaju iznad glave i pomno prate koliko brzo i efektivno može vratiti radnika u radnički pripravno stanje, kakvo takvo. Spoj površnog fokusa zapadne medicine sa jedne strane i poretka koji samo cijeni efikasnost čovjeka, to jest radnikovog performansa sa druge, stvara ljude koji su neispunjeni duhovno, nezakrpljeni fizički i nadasve nezadovoljni sa svojim životom. Takvi ljudi su savršene mušterije krkanjem tabletama i instant rješenjima za neku nejasnu bol u tijelu, za napijanje i iživljavanje vikendima i za sve učestalije pojave ekstremne konzumacije raznih forma narkotika, koji su u nekim slučajevima i bezbjedniji nego farmaceutska ponuda. U sljedeća dva primjera, bez puno komentarisanja, prepustit ću čitaocu da upije i sam zaključi u kojem smjeru idemo kao globalno društvo. Možda će samo kroz ta dva primjera pretpostaviti sve ono što slijedi u knjizi, u kojem sam slučaju upotpunio svoje alegorije i smatram uvod u knjigu uspješnim. U svakom slučaju već predugo iskašljavam talog i naslage zraka trenutnog poretka u svijetu, te se nadam da ću kroz svoje tekstove i komentare potaknuti neki vid promjene prije nego civilizacija naglo padne sa litice. Primjer 1. Dr. Bruce Alexander je htio da na kreativan način ispita paradigmu koja se stvorila oko razumijevanja ovisnosti kao takve. Bilo je već poznato da ako stavite pacova u kavez, te mu ponudite dvije vrste vode, jednu netaknutu i jednu u koju je ubrizgan heroin ili kokain, da će jadni pacovi uvijek izabrati vodu punu opioida, sve do svoje smrti zbog predoziranja. Međutim, u eksperimentima koji će kasnije biti prozvani Park pacova ili Rat Park, nadahnuti dr. Aleksandar je za pacove pripremio jedan dženecki kavez, u kojem su mogli da trčkaraju, socijaliziraju se sa drugim pacovima te imaju spolni odnos. U ovom slučaju im je također ponuđena obična voda i voda sa narkoticima, ali u ovom slučaju pacovi su većinom preferirali običnu normalnu vodu, a ako bi se desilo da su koristili drugu vodu, nisu stvarali ovisnost, nisu učestvovali pili nju i nikada nisu umirali od predoziranosti. Primjer 2. Norveška vlada je primijetila da u posljednje vrijeme, tačnije u posljednjih 10 godina nazad do 2023. godine, sve više osoba ispod 30 godina ostaje bez posla i obrazovanja. Smatraju da je imati posao osnova za postizanje stvari u životu i imanje uopće uslova za život. Jasno im je, kako kažu kroz svoj socijalni biro,
da Norveška za ubuduće potrebuje više zaposlenih ruku, te da apsolutno ne mogu dozvoliti da ispuste omladinsku radnu snagu. Zbog toga su pokrenuli inicijativu Garancija za omladinu, preko koje planiraju suprotstaviti se tendenciji omladine da ispadaju iz radničkog života, te da što prije zagaze u stabilan dugoročni radni odnos. To rade tako što je vlada odobrila značajan budžet kako bi imali interdisciplinirane socijalne radnike koji bi vršili monitoring nad omladinom i njihovim životnim putem, te kako bi naposljetku sankcionisali ovu goruću tendenciju i obrnuli broj mladih na radnim mjestima nazad na normalu. I za kraj, pred početak. Mišljenja sam da se svijet, ne samo da nije adekvatno pripremio za predstojeće izazove, već ih nije u potpunosti svjestan. Svijest je preduslov za akciju, ako će ona biti od koristi. Ova knjiga je prvenstveno pisana da bude glas razuma onima koji pate u današnjem svijetu, a u neposrednoj okolini ne uspijevaju naći one koji će ih razumjeti kao čovjeka u cjelokupnom smislu. Faris Suljić, 2024. godina. Djeca neće drogu, hoće smisao. Iz navedenog primjera 1 se može zaključiti da antidote ekstremnostima u ponašanju, kao što su drogiranje, alkoholizam, teroristički napadi, nasilje na ulicama, nasilje u porodici, teška mentalna stanja, veliki broj delikvenata i beskućnika, te razni poroci nisu nužno trezvenost, programi za korekciju ponašanja, intervencija socijalnih službi, rehabilitacija ili sl. Lijek za većinu tegoba današnjeg čovjeka je ispravan pristup njegovim potrebama kao insan. Insan kao slobodno interpretiran termin koji opisuje cjelokupno čovjekovo biće, njegove vanjske i unutarnje realnosti i njega naspram samog sebe i naspram društva. Čovjek kao takav se mora uzeti u obzir u svom kompleksnom cjelokupnom smislu ako mu se želi prići u cilju rješavanja njegovih dilema, što očito nije prevladavajuća metoda ili cilj političkog zapada. Pristup koji je prisutan na zapadu je djelomičan, te čovjeku psiholozi, hirurzi, mentori, fizioterapeuti, zubari, otorinolaringolozi, kardiolozi i teolozi svi pristupaju fragmentarno iz svojih uglova. Jedino što iole održava ovaj sistem je visok nivo kompetencije u svim segmentima, pa bi svako od nas sigurno radije otišao kod doktora visoke struke na zapadu nego kod šamana sa istoka na holistički pregled. Ali ni to nije do vijeka. Nivo kompetencije na zapadu opada, jer vjera u vještine, nauku i profesionalni napredak opada također, o ovome u nastavku knjige. Ono što u tom svjetonazoru nikako ne ide u prilog jednom čovjeku u današnjem vaktu je što je čovjek kao biće uvezan i sam je kombinacija više faktora, te pri pristupanju čovjeku potrebno je da se to radi holistički, a ne segmentalno. Stoga, kada recimo imamo problem sa narkoticima kod nekog omladinca, mi njemu nećemo puno pomoći ako se ekskluzivno fokusiramo na njegovu odabranu metodu stimulacije, te ga pošaljemo na odvikavanje. Dijete pod narkoticima je samo par stepeni ekstremniji slučaj od prosječnog današnjeg čovjeka ovisnom o pornografiji, alkoholu, kockanju, tabletama za smirenje ili slično, a nijednom od tih slučaja nećemo puno pomoći samim fokusiranjem na njemu odabrane metode stimulacije, to jeste metode zadovoljavanja potreba koje on kao čovjek mora da upražnjava. Osjećaj bliskosti, prisnosti, pripadnosti, euforije i slično održavaju čovjeka vitkim i ispunjenim željom za životom, a spomenuti stimulanti dovode čovjeka u slična stanja samo na sintetičan, umjetni način i sa katastrofalnim dugoročnim posljedicama. Dakako, postoje naučno dokazani metodi koji funkcionišu u borbi protiv nekih od gore spomenutih stvari i njih neću osporavati, međutim ovdje je riječ o nečem kompleksnijem. Govorim o tome da je današnji svjetski poredak neadekvatan za cjelokupni prosperitet čovjeka u njemu, te se čovjek u nedostatku zadovoljenih potreba okreće izopačenim i nakaradnim metodama riješiti svoje unutarnje tegobe. Šta ima jedan dobro stacioniran, ekonomski stabilan i familijom obdaren čovjek da konzumira narkotike u Norveškoj? Koji nagoni tjeraju omladinu odraslu u svili i kadifi da svakog petka i subote u svoje tijelo ubrizgavaju strane supstance, a svoje spolne organe eksponiraju na slobodno korištenje svim prisutnim? Ovo nisu rečenice ogorčenog vjerskog fanatika kome nije jasno zašto ljudi hoće da se zabavljaju. Ovo je krik razuma na nebulozno ponašanje koje nije sigurno za čovjeka, niti je potkrepljeno ikakvom naukom ili etikom. To što ljudi hoće,
a traže izopačenim metodama, nije ono što je problematično. Ti ljudi vape za smislom, za smislenim životnim putem, koji je jedini najadekvatniji protuotrov ekstremima današnjeg čovjeka. Današnji čovjek varira između teških mentalnih stanja, samoće, tišine, oskudnosti u duši i suicidalnih misli, do ekstaza, neurotičnosti, halucinacija, pijanstva i promiskuitetnih avanturizama. Ovaj manjak srednjeg puta, odmjerenog i dostojanstvenog ponašanja i navika kod ljudi je jasan pokazatelj da se čovjeku nije pravilno pristupilo, te da društvo nije uređeno prema zdravim čovjekovim težnjama. Tačnije, da se insanu nije ponudilo da na zdrav i koristan način ulaže svoje Bogom dane potrebe, potencijale i težnje. Uistinu čovjek potrebuje posao, porodicu, prijatelje, ekonomsku slobodu i varijaciju u hobijima, da bi bio iole ispunjen, ali današnji čovjek je svega toga žedan. Jer da bi te stvari ispunile čovjeka, one moraju biti prilagođene njemu specifičnim individualnim mjerilima. Posao je u stvari način da čovjek daje koristan doprinos zajednici, široj i užoj, i da zato bude adekvatno nagrađen. Porodica je produžetak vrste i podizanje novih, pametnijih i boljih generacija. Prijatelji su naši ljudi, oni koji nas razumiju na najdubljim nivoima i koji nas konstruktivno koriguju. Na prvom mjestu bi naš najbolji prijatelj trebao biti naš bračni partner. Ekonomska sloboda bi trebala biti neovisnost čovjeka o bilo kakvim stegama na njegove osnovne potrebe i potrebe njegove duše da ostvari svoju svrhu u svijetu. Varijacija u hobijima i interesovanjima je potrebna da bi mišić mozga aktivno radio i tokom cijelog života ne bi potpao u deterioraciju. Nažalost, svi ovi termini su infiltrirani, izokrenuti i znače i naznačavaju nešto kompletno drugo, nešto što nas na posljedku duši, ne da nam mira i tjera nas na razne forme adikcija kako bi osjećali malo mira u svijetu. Posao je danas monotona obaveza gdje smo puki obavljač radnih zadataka kako bi se određena usluga ili proizvod u što kraćem roku odradio ili napravio. Efikasnost u koju primarno spadaju isplativost i žustrost, to jest gola brzina, je u većini slučajeva osnovno mjerilo za dobrog radnika danas, dok kompetencija, struka, estetika i ostale komponente imaju malog ili nikakvog značaja. Porodica je jedna od najtužnije izopačenih pojmova današnjice. Na Balkanu uglavnom koristi za emotivnu i financijsku eksploataciju članova, gdje najviše pate nedobrovoljne žrtve neodgojenih i iskompleksiranih staratelja ili partnera, dok na zapadu jedva da više i postoji, a tamo gdje postoji, obično onima koji su dio nje nije jasno ni zašto postoji, osim zarad neke puke sentimentalnosti. Prijatelji su danas ljudi koji pate isto kao i mi i rijetko imaju soluciju. Obično se svako druži sa onima gorima od sebe da nas svojim uspjehom ne bi podsjećali koliko u stvari patimo svakodnevno, što nas onda tjera na rad na sebi, a zato nemamo vremena, prostora, ani volje. Ekonomska sloboda je laž i iluzija, satkana u bankarsko-robovlasničku paradigmu koja glasi ovako. Osnovne potrepštine savremenog čovjeka, dom, prehrana, struja, porodica, su stavljene na cijenu luksuza. To su fiktivne cijene do kojih se ne može doći osim dizanjem kredita. Da svako hoće krov nad glavom, hranu, sretnog partnera i zadovoljnu djecu, a bolestan bi da bude zdrav. Sumanuti sistem to iskoristi na način da zarobi čovjeka da čitav život radi, ne bi li sam sebi priuštio te potrebe, i obeća mu da ako se razboli, on će ga liječiti. Dobar dio populacije pliva tim mutnim vodama i ne obazire se na robovlasničku igru velikih ljudi u kojoj ti nije suđeno da budeš pobjednik. Dok misliš da otplaćuješ svoj dug banci kako bi imao svoj stan i podigao svoju djecu, možda nekad u drugom poluvremenu života shvatiš da si dobro nasamaren. Prvom povredom, duhovnom krizom ili trzajem počinješ da se budiš. Stege posla, obaveza, reportiranja nadležnima na radnom mjestu, vraćanja novčanih sredstava banci, gdje si ti u svemu tome? Imaš li sada slobodu da kažeš ne? Imaš li života da odlučiš drugačije? Jesi li ikad mogao? U međuvremenu, leđa su ti kriva, noge te bole, ne možeš da spavaš, dijete ne priča s tobom, a nemaš više životnih sokova da podižeš životne revolucije. Te se prepuštaš do zadnje isplate penzije ovom surovom, zlobnom, sociodemokratsko-kapitalističkom pišanom svijetu. Na posljedku imamo varijaciju u hobijima, koja je možda najviše zadržala svoje značenje. Ljudi se bave svim i svačim i uglavnom tu pronađu nekog oduška, jer na poslu ga sigurno neće naći. Neka se uspješno svako bavi svojim hobijima, dok jednom ne postanu preskupi i pretjerana distrakcija u očima vlastodržaca, pa nam i to oduzmu.
ne bi li iscrpili sve naše sokove. Droga i sve druge vrste stimulansa koji nam dugoročno štete nam dođu kao lijek na ovu duhovnu rupu koju nam je ostavio naopaki sistem vrijednosti i loše definisane ponude društva. Za kraj, pojašnjenje termina trezvenost, koje sam spomenuo da nije solucija. Stanje trezvenosti se ovdje podrazumijeva kao stanje čisto od pijanstva ili ošamućenosti pri konzumaciji nekog toksikanta, te se može smatrati ciljem, ali sama trezvenost po sebi najvjerovatnije neće biti dovoljan cilj, jer jednostavno otpuštanje onoga što nas čini da nismo pri zdravoj svijesti ne liječi nas od onoga što nas je natjeralo da to konzumiramo. Trezvenost je podnošljiva ako imamo pravilne postulate i odgovore, te kada su naše primarne potrebe zadovoljene. Niko ne bježi u hroničnu nesvijest bez da ima njemu ozbiljne konflikte tokom svijesti. Stoga, sa trezvenošću se mora znati nositi i sama po sebi nije garant dugoročnosti zdravog stanja. Ovdje i možda leži ključ razloga zašto se ljudima mora dati prostora da temeljito upoznaju sebe i svoje potrebe, da ih ne bi čitav život krpili nedovoljno dobrim ili čak štetnim